urutonde rwashyirwa agaragara n'ikigo cy'imisoro Rwanda Revenue Authority ruriho abantu cyangwa ibigo 14. Inzu nini y'ubucuruzi Union Trade Center y'umunyemari Tribe Rujugiro ibarirwa agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari nizwi cyane muri ibi bigo by'ubucuruzi byatangajwe. Iyi nzu iri mu mujyi wa Kigali rwagati isanzwe icungwa na komisiyo yashyizweho na leta nyuma yaho hemerejwe itegeko riha leta ububasha bwo gucunga imitungo ivuga ko yasizwe na beneyo. Itangazo ntirisobanura impamvu inyubako Union Trade Center itishyura imisoro kandi amafaranga ikodeshwa yakirwa na leta. Icyemezo cyo kugurisha iyi nzu gishyizwe mu bikorwa cyakongera impaka zari zisanzwe ku banenga leta bavuga ko igamije kwigarurira imitungo y'abantu batavuga rumwe nayo bayihungiye mu mahanga. Ikigo cy'imisoro kivuga ko ibi bigo bifatiriwe kandi ko abantu bagomba kwirinda kubikodesha cyangwa ngo babe babigura. Imisoro ibi bigo bibereyemo leta ntiyashyizwe ahagaragara. Gusa igitangaje ni uko inyubako y'ubucuruzi Tribe Rujugiro isanzwe ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye bw'abayikodesha kandi ikaba iri mu maboko ya leta ari nayo yakira amafaranga y'ubukode. Itangazo rivuga ko ikigo cy'imisoro gihaye iminsi 15 ba nyiri ibigo kugira ngo babe bakemuye ibibazo by'imisoro, ngo mu gihe ibi byaba bidakozwe ibi bigo bikaba byatezwa cyamunara. Minisiteri y'Ubutabera imaze kwegurira uturere imicungire y'imitungo yasizwe na beneyo. Utu ni natwo tugomba kumenya inyungu zikomokaho zigashyirwa kuri konti yihariye ya leta. Uturere kandi tugomba kumenya imitungo itabyazwa umusaruro ndetse ikaba yakwegurirwa abandi bafite ubushobozi bwo kwibyaza umusaruro. Leta y'u Rwanda ivuga ko iyi mitungo ishobora gusubizwa beneyo mu gihe baba bagarutse mu gihugu. Gusa kuri bamwe ibi hari igihe bitashoboka kubera impamvu zatumye bahunga igihugu zishobora kubabuza kugaruka mu Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Nkuko Jean-Claude Mwambutsa bivuze mu kanya, inzu nini y'ubucuruzi UTC y'umunyemari Tribe Rujugiro niyo hizwi cyane mu bigo by'ubucuruzi leta y'u Rwanda yafatiriye. Navuganye na bwana Rujugiro maze ntangira mubaza niba hari imisoro arimo leta kubera iyo nzu. Oya, ntayo kabisa. kuva aho nari nkijera UTC mu 2010 twari twaragize kontrole y'imyaka 5 ishize kugera mu 2009 basanga hari miliyoni 20 tugomba kuriha, turaziriha. Navuyeyo nta kintu UTC igomba leta. None ko iyi nzu ya UTC iri ku rutonde rw'inyubako ba nyirazo babereyemo leta imisoro, icyo ntabwo nashobora kugisubiza kuko bwa mbere na mbere iyo uvuga ngo ngiye ugacunga ikintu cy'umuntu byibura rimwe mu mwaka umubwira icyo cyinjije, icyo cyahombye, uko byagenze, ukamuha akantu ka ripoti gatoya. Kugera umunsi wa none kuva bafata UTC nta kintu barambwira ukuntu ikora, niba ari icyo yinjiza niba ntacyo yinjiza ntacyo nzi. UTC ni inyubako yinjiza miliyoni zirenga 100 y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ni ukuvuga miliyari 1,200,000 ku mwaka. Kuba rero itishyura imisoro, ibyo byaba ari amakosa kabisa kubayireberera, kubayijera. None abo bayijera ni bande? Abayijera hari itegeko basohoye ngo y'ibintu bitagira bene byo, abantu bari hanze bafite ibintu mu Rwanda noneho barabifata babiha ikintu bashyizeho ngo kirijera. Ntabwo nzi icyo ari cyo, nta nubwo nzi abarimo, nta contact mfitaniye nabo. Nicyo rero cyitwa ko kibireberera. Hari imisoro nibo bagombye kuyiriha kuko amafaranga ya UTC arinjira. Nizera ko abapangayi bakirimo batavuyemo. Iyo nzu iracyakwanditseho ariko uravuga ko mu minsi 15 izaba yatejwe cyamunara, uzayireka igende gutyo? Oya, ikibazo kizaba uzayigura kuko azaba yiguze. Ni nko kugura ikibano. Iyo uguze ikibano nyine cyo akaboneka icyo gihe uwakiguze abaguze ikibano arihombera. None se ubundi mwayivanyeho amaboko byarangiye cyangwa mwakomeje kureba uburyo mwayisubirana? Naragerageje, ndagiye mu rukiko rw'u Rwanda bwa mbere nk'uko nanjye nabikekaga ndatsindwa kuko hariya hari umujuje umwe mu Rwanda, iyo yatanze itegeko nuko niho bijya. Hanyuma njya muri East Africa
naho bambwira yuko ngo badashobora kwinjira muri iyo fayiro ari iy'u Rwanda ariho ngomba gushakira ngo ahandi njya ndarimbira nararindiriye kuko buriya nta mvura igwa ngo yo guhita hari umunsi izahita noneho